Khumulwng amsayo tongnai rok AADHAAR ni bagai tumungno nung jongjalo kalaijak wngkha hingkhe tini no phiyogwi Rwjakha TTAADC hapangni bisingtwi khlaiwi AADHAAR ni kaisa center oro nung khlaiwi mannai nini bumung correction photo katal khe upload khainani date of birth tai katal khe nini oro cherairokni bo bumung tisoi mannai inauguration khlairokha TTAADC ni CEM Purnochandra Jomatia tamosaka khanainai di mandatory sung thangkha AADHAAR kaisa document nangmani simiya bono badota se khai Rwjakha nungjek pasi bono mananai baksa ration card guri cholai mano mairung simi simayang nai nini voter id card cholai mano bot simi simarayang nai amai koyekta document tongo mane particular boni bangai simi nung chamungsuk yaja AADHAAR khe thungjaga sinango nini tabok vote id card khainibu AADHAAR card nango nini aro entry khainibu AADHAAR card nango mane joto jaga AADHAAR card nango sung especially kami amsayo tongnai rok bomahai problem face makhai ni rok joto ni siu oro jiradia thangkha hingke kwbangma 99% chini AADHAAR ni odai ni team rok samani 99% cover wngjakphu hingke asai khainke no AADHAAR card nango asai khainke AADHAAR card nango boni bangui o jirania ni amsayo jodi busuk boro asai tong dino tei update khainani bagui busuk thangtong hingke a particular location no rok thangkha hingke borok kwbangma Saktharmani gari bara roi thangnai phainai hingke nironi bagui lokroni bagui especially je para kami amsayo tongnai roni bagui blai problem face khai hani bagui no chung TTAADC administration Rwjakha chung omhai khaidema hai hanoi chithi rok rohlaikha tini kaisa jagao wngkha hani bagui chini odai ni pura team rok no support khaimani bagui blai khe hambai chung omhai khe teibo kami amsayo nangkho nini 50 km 30 km hasalo thangai AADHAAR center chudu update khainani bagui thangui lai kabangma basawi ulo phirokma phai tani ke boroni buto manually samungma khayu AADHAAR jara photo bunai update khainai boro buto manually ma khayu manually khaimani boro bu capacity nangu haichi o capacity ni baire boro bu samung khaimeya salo busuk jona khaima 100 जना पूरा दिन अगर काम करेगा तो कितना लोगों को अपडेट कर सकेगा एक मशीन 250 250 लोगों लोगों को दो मशीन 500 तो उनका हिसाब से 250 से ज़्यादा एक मशीन नहीं कर सकेगा अपडेट हो या एनरोलमेंट हो तो जब भी शहर में जाएगा पहले से लाइन था लंबा लाइन तो गांव से जाएगा तो आने जाने का जो फेयर कार फेयर है वो खर्चा करके जाएगा बाद में आज नहीं होगा कल आ जाओ ऐसे करके अपॉइंटमेंट दे देता है तो गांव का लोगों का बहुत प्रॉब्लम फेस होता है वो भी गरीब लोग तो हर क्षेत्र में AADHAAR यूनिट होना चाहिए क्योंकि गांव का लोग अनपढ़ लोग है ज़्यादातर लोग समझता नहीं है अगर शहर में जाएगा बांग्ला भी ठीक तरह से बोल नहीं पाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है तो इसलिए हमें आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ हर क्षेत्र में कम से कम जो भी डेंसिटी ज़्यादा है उस एरिया में पहले AADHAAR यूनिट होना चाहिए क्योंकि जों खुमुलुंग और नहीं शुद्ध खुमुलुंग नहीं बरक सिमी बेनिफिट गया जे और आसे पासे खुमुलुंग तो हुआई नहीं तंगनाई बाजल नहीं तंगनाई अम्पी नहीं तंगनाई कबांग में बरक और तंगफाई तब तिप्रासा नहीं कैसा शहर उंगई थांगनाई गेंद्र नि बागै गामियाव थांगै खायमानि साय अर नों हागौ गे ब्लाइ सुबिदा आंनाय आं आसा खालायो जोंनि अरनि अफिसियेल स्टाफ रक बहायनो कोअपारेटिभ उंथों जाहाथे हासालनि फायहांखि फिरावै माथों तामा थांथों बनो जों चेष्टा मा खायनाय दैबो फायनाय साल निरक बहायनो अमाहाय आसुक सामं गाहाम जे स्टेप नाजांमानि अमा हयतो बाक्सा सिम्पल उंजांगो AADHAAR सेंटर बा थुंजागा दं होनो किन्तु नि नगाना तो गरिबले
nang oroni borok jirania mathang jirania thangi tining yahi phirok ma phai nge busuk problem oroleni nogana wat tabok phai phirok mathang phan kono gari bara khoros rei neroni bangoi tini phaidi tining ya khana phaidi nge neroni bagoi onek kaham onek subida oro jaga manai jini staff rok bahai nang cooperative ungthu teibo mane kaham ke seba khaithung jehetu bumungse AADHAAR seba kendra nge kaham kene seba mambai thung asu nung thung jotna hambai khulumbai kha